Soal di sesi madu kali nama lama satu atau tubuh tak pasal tamu mak. Masa dia mah kalau kata kamu pinggan ini. Baju tu pinggan di situ hijau. Ya, baik. Sama Nabi dia seru pada. Oh. Iya berani ya. Kolaborasi ya mangan non, sa fare kopi di na lomba gulusi ben no beka. Oh, sino kaya mga Ora be. Ini ka. Ayo hakan sidit. Ako alay. Kasi ma so dami ang kagelen mo. Ini kurang English patulog. Jolo-jolo ba siya tapos kilo? Ada dua, opat, madung be. Baru. Jadi setelah dimajo dihamu hula-hula nami, ala memang di desa hinami kami akan dok hula-hulaku ala haroron ni reje siman kalit dua bagi itu lang. Nah jadi naruhan kami molo siadek ke siat tulang mana yang naparjulo. Oh sa pangalapan doon. Molo siya pangalapan lumay. Walu, ono maha. Mau pesen anak, mau pesen baru dia. Lumayo siya Oke, jom-jom be mahita. Merasa. Oh, dalam batuan tahan. Boy mapak tu ah. Jadi om adek ke tulang, om adek ke na siap kamu ada. Oh, lepak tu ah. Asaromat. Dua kan eh? Dua isoba. Sosalana ba? Sosalana ba? Sadali. Ano? Kacwa din nas to. Bay ma akak hatanay. Isi do hita parjono, boy do. Alam mga matok. Isi do parjono. Dos tayo. Ya. Oke ma. Muna. Rat masalah itu kan deh. Oh, loy pasara amang masyahatay. Oh, begini aja nah. Serta video kau na para spiritu sa television ni. Oke ma, itulah. Bantu bicara lagi ya. Pasal ini mah. Mau pasal sama. Kau mana? Dia sudah na borokku, berekku, do kopukku. Sudah hamu na hudok da bere, da borokku. Senari rohani mambain upa-upa muna. Upa-upa horas, upa-upa pipitondi. Tanda na tapapinda na kinin. Tulambung ni amata. Inat tada bere da borokku. Asa saya upa-upa horas mo. Asa horas mamu, sehat-sehat tamu sudah. Dapat apa cari yang kamu dapat encapalan na loma lebereda. Da borokku. Saya unang madong akasay puna da borong. Saya mamu 7 tahun. Unang besedong igil-igil ni ruamu. Saya tulus na sudah keangan-angan ni ruamu na ida inang da borong. Da bereda, da upung. Dapat apa cari yang kamu nada. Ade, dapat apa cari yang kamu dapat encapalan na loma kamu. Akan sudah bokarejo. Sida dapat karejo da pung. Saya mau di barorot tondinya katuat da pung da bere da borku da inang. Ini terbaik. Dihamuk ke baruku pau puku. Mari pasah hati ya murah sono dekek mulu dekek na dio di atas ni pinggan kan dan dia mati tu sono lalu ini ada pinggan mati dulu tu kamu nak si saya di seka ada mamu nak tujuan asal dia tercapai semua cita-cita cuma masa depan karena ikon sadani rohado asa dapat akan duluan jupang nanti na itu tuh sono pa pasata ni leke ya muna leke nyatio ya nyatio kalau tio masih duluan ai tio muna ada nanda murura do pa pura
Imarang hatana, imana di dok na bolong na tambahan na ano nakahulus. Isi ma do ang sipil niton di. Okay ma, mabuk kembali ma do ang ano matala dito mo se. Oh, baka laban. Lima gabi tulang nga dulaw taon. Dua, si Tumeyang, Raja si Tumeyang, do Raja si Manukalit. Jadi dek kesian nasida ngading gabi di rohanam turuk kami tu lumai si Raja si Tumeyang, tu lumai si Raja si Manukalit. Onom masudi. Iya, kadang ala dua tulang nami, siya di sini. Oh, Tu Raja si Tumeyang matul, kanan tulang. Iya. Iya, tulis sa Manukali. Tunggu. Itu dia hasalatan nama. Tu tunggane siya kanam masada. Iya, tunggane si nomor 2 sudah mahami si kop sa debesa sa keluarga. Aleda kola sa hape tu pahop. Malo pahop punak sa da pajalom maduhot. Mana ma? Iya, iya. Napas kan. Jadi semua lima. Di na suara tiyo na kinso. Mendon, oh naman niyo. Semua. Gusto mo yung ito. Si Manukali masih matiyo uli. Tol naman sa Manukali. Tol sa si Tumeyang. Oh, lo tiyo ma. Dia tahu. Okay ma. Mesti aja kamu kena kosong. Baik ma, na tua-tua. Isi do si Tumeyang cuma luna. Dos tahi si Manukali si Tumeyang. Lima tu. Lima tu. Lima tu. Yo. Baik, mungkin dengan oh, baik. Iya, Tumeyang. Deke lai jangan malas deke na dio deke mundur saya undur mah butuh dulu non masada ni roha kalau tak aku bikin namun doa mundur soal mak tundina masuk doamu asal dengan tujuan non soalnya menuju sidung aku mungkin Oke mak, abuy lah. Karena makin maklum seksi mental. Goti-goti. Si Tumeyang dulu. Den. Jadi dia mau ke lain nabi mau nabi. Padahal kamu masih anak di sini. Iya. Betul. Mana yuk murah, mana? Loh, kok kamu mau bulan lalu? Atau pasuri namay. Siya ka ngamay. Oh, jadi kamu tahu nggak? Oh, may kamako. Morto na gulga. Si Sokol ko bisigo. Yung ito dalay na siya. Tulang may tubig. Agar tamu sautik mengupah. Lalau padumu saring ni igoto nami tu lambung ni lain nami alan ni sunguni pe lekyon unang beki berkamu bereate inangga o mahite tanyang nami doa pa hulungan nga si Manukali ima palibuan nami
asa di pasak saya sudah ngerti ke pas-pasu na tuang belum masada-sada binokpar ni lain do nago nih sungguh nih mak Jalan madam. Jalan ulangi jalan. Sini lah, sini. Aduh. Lihat sini lah, sini. Sama tu langsung. Sa labong ni tunggannya. Marsia di labong ni tong ni mah. Masuk itu kemarin. Julum tupak kay Ano eh, mga na siya. Nakikita na siguro Juga matunggan ni. Ito kani. Kani. Juga mo. Bani sini ya. Oh, no, masuk mo ke kamar itu. ana betung do abe. Aduh, itu sama, itu dah pelabuhan. Setelah itu, tunggu sana tiar sana itu. Kecilnya